Danas ćemo suprotstaviti dva najzlobnija bića u cijelom svemiru. Thanos protiv Darkseida. Thanos je mutant među vječnima, pojačan devijantskim genom, što ga čini jedinstvenim i izuzetno moćnim. Thanos voli i obožava gospodaricu smrti, koja je utjelovljenje smrti u Marvelovom svemiru. Vrlo malo tko može parirati njegovoj inteligenciji, snazi ili ambiciji za moći, a koristio je kozmičku kocku, rukavicu beskraja, pa čak i srce svemira. Kao vječni, Thanos ima nadljudsku snagu, brzinu, izdržljivost, reflekse i okretnost. Ima istu razinu moći kao Odin i drugi slični likovi. On je jedno od najjačih bića u svemiru i uništavao je cijele planete snagom svojih udaraca. Fizički je nadjačao Beta Ray Billa, pretukao Silver Surfera gotovo do smrti i poslao Hulka da odleti jednim udarcem. A svladao je čak i Thora kad je bio pojačan draguljem moći. Također je izuzetno izdržljiv, a napad od strane Draxa, Razarača i Thora, pojačanog draguljem moći, odbacio je kao da ništa nije bilo. Thanos također može izdržati ogromne energetske udare gotovo bez ikakvih znakova boli, poput Thorove munje, punog energetskog udara Silver Surfera, a čak je izdržao i napade Black Bolta i Odina. Također može ispaljivati plazmene i kozmičke energetske udare, razorne snage iz svojih očiju i ruku. Njegovi energetski udari dovoljno su snažni da sruše Hulka, Thora, Thing i čak Galactusa. Thanos može stvoriti energetska polja oko sebe koja su dovoljno snažna da zadrže razbješnjelog Hulka i čempiona koji je posjedovao dragulj moći. On je također moćan telepat, može projicirati zvučne udare i koristiti astralnu razinu kako bi ušao u umove protivnika. Ima snažan psihički napad, poznat kao Sync Time Warp, koji je gotovo uvijek smrtonosan i može izvršiti lobotomiju nad moćnim protivnicima poput Fallen One. Thanos također može teleportirati i besmrtan je, jer je prognan iz carstva smrti. S druge strane, Darkseid je jedno od najmoćnijih bića koja postoje i vrhovni je monarh planeta Apokolips. Smatra se jednim od najvećih neprijatelja Supermana, najvećim protivnikom nove geneze. I prijetnja cijelom DC multiverzumu, Darkseid nastoji sve i svakoga pokoriti svojoj volji i preoblikovati svemir po svom liku. On je jedno od najjačih bića u cijelom svemiru i nadjačao je Supermana, čudesnu ženu, cijelu ligu pravde, pa čak se borio i protiv beskonačno moćnog antimonitora. Također je iznenađujuće brz i okretan, a njegovo tkivo ne stvara toksine zamora, pa može boriti se i izdržati duže od bilo kojeg protivnika. Darkseid je također izuzetno izdržljiv i otporan na većinu oblika fizičke i mentalne štete. Lobo mu nije mogao nauditi. Zapravo, Lobo je na kraju ozlijedio samog sebe udarajući Darkseida. Izdržao je izravne napade antimonitora i njegovih zraka, eksploziju planeta iz neposredne blizine, kao i urušavanje više dimenzija na njega. Ili čak kad Alan Scott ima multiverzalno utjelovljenje zelene sile i drugih elemenata. Darkseid je također praktički imun na učinke mentalne manipulacije materijom, pa čak i na izobličavanje stvarnosti. Može se izliječiti od svake rane, čak se vratiti iz pepela i također je besmrtan. Darkseid crpi snagu iz omega efekta i može koristiti omega efekt na bezbroj načina. Njegova najsmrtonosnija upotreba su omega zrake, gdje fokusira svoju moć kao oblik udarnog vala koji izlazi iz njegovih očiju. Ima potpunu kontrolu nad tim, tako da može mijenjati njegovu putanju i koristiti ga za teleportaciju, transmutaciju, trenutno dezintegriranje ili čak brisanje. Ništa navodno ne može izdržati puni omega efekt, a čak je skoro ubio antimonitora, jedno od najmoćnijih bića u svemiru. Darkseid je moćan telepat jer kontrolira vojsku parademona, a također je izuzetno snažan telekinetičar, sposoban pomicati planete samo svojim umom. On može raspršiti i razdvojiti molekule iz organizma i može kontrolirati unutarnje reakcije nekoga, primjerice devoluirati nekoga. On može manipulirati energijom i može stvarati udarce pojačane energijom, dovoljno snažne da unište planete. Darkseid može manipulirati stvarnošću, povećavati svoju veličinu i gustoću, projicirati sebe na astralnu razinu i može manipulirati dušama pojedinaca kad god to poželi. Pa hajde da razložimo ovu borbu. Postoji mnogo sličnih likova između Marvela i DC-a. Mislim, napravio sam cijeli video o tome. Ali od svih sličnih likova prilično sam siguran da su ova dvojica najizjednačeniji po snazi.
Dakle, ovo će biti teška borba. Prilično su izjednačeni po pitanju čiste snage, jer obojica mogu lako boriti protiv najjačih heroja u svom svemiru. Osim toga, zapravo su se borili jedan protiv drugoga u crossoveru i obojica su se dobro držali po pitanju snage. To samo potvrđuje moju teoriju. Ali oni nisu samo nevjerojatno snažni vanzemaljci, već imaju i mnoštvo drugih moći na raspolaganju. Thanos je izuzetno moćan psihik, ali isto tako i Darkseid. Osim toga, Darkseid je praktički imun na mentalnu manipulaciju. Dakle, Thanos neće moći puno učiniti sa svojim psihičkim moćima. Thanos također može ispuštati snažne rafale kozmičke energije. Ali Darkseid je već primao udare od antimonitora, tako da bi trebao moći izdržati Thanosove energetske napade. S druge strane, Darkseid ima svoje omega zrake, koje su nevjerojatno snažne i mogu trenutno dezintegrirati nekoga. Thanos ipak ima svoja energetska polja, ali ta polja na kraju popuste pod pritiskom nekoga poput Hulka. Zato vjerujem da će stalni napadi omega zraka, uz to što Darkseid udara po tom energetskom polju, dovesti do toga da ono pukne. Kad se to dogodi, Darkseid može osloboditi puni omega efekt, kojem ništa ne može odoljeti. Ili može manipulirati Thanosom i kontrolirati njegove molekule, možda ga čak i evolucijski unazaditi. Pretpostavljam da ste to već mogli zaključiti, ali vjerujem da nakon teške i duge borbe, Darkseid pobjeđuje. Ali što vi mislite? Oglasite se u komentarima ispod. Javite mi svoje razmišljenja. I svakako pritisnite gumb za pretplatu za još ovakvih videa svaki tjedan.